استقلال مراتبه 11 برنده سوپر جام تاجیکستان گردید. مسابقه ولایتی باکس در شهر خوجند بیش از 200 نفر مشتن را به مسافی هم آورد. سلسله چهاربینی های ورزشی بخشیده به روز جوانان در قلمرو کشور شروع شدند. موسم نهم فستیوال فوتبال به نزد شما می آید در همه منطقه های کشور با مرام جریان دارد. مسابقه شهر دوشنبه اید به بسکتبال میان جوانان 17-18 ساله آغاز یافت. ساکنان ناحیه واسع در موضع بیکار خوابیده میدان زیبای و زمانوی بنیاد کردند. امسال برای برگزاری 13مین مسابقه سوپر جام تاجیکستان شهری ترسونزاده انتخاب گردید. 8 می ورزشگاه تلکو ارینا این چهاربینی مهم ورزشی را میزبانی کرد. بیش از 5600 نفر امروز در ورزشگاه حضور داشتند تا دسته دوست داشته‌شان را از نزدیک مخلصی کنند. با بلند شدن هشتک داوری مرکزی بازی نسیم حمید و فوتبالبازان استقلال بازی را از مرکزی میدان شروع کردند. همچنین بینندگان گرامی قابل ذکر است که استقلال و خوجند باری پنجم با همدیگر برای به دست آوردن سوپر جام مبارزه برده ایستادند. در 4 بازی قبلی سالهای 2016، 2018، 2019 و 2020 دوشنبگی ها موفقیت به دست آورده بودند. این دو باشگاه معروف کشور در واخوری امروز هم بسیار بازی مجلوی را به نمایش گذاشتند. هر دو باشگاه متناسباً امکان زیادی کشادن حسابی بازی را داشتند، لیگ آنها را ثمرناک استفاده بردن نتوانستند. با به میدان برآمدن هجوم کننده جوان و امیدبخش کشور رستم سایروف رفتی بازی دستپروران ویتالی لیوچنکو تغییر یافت. همین بود که در دقیقه 83 بازی پس از یک بازیگزاری زیبا که توسط کنار چپ صورت گرفت، رستم سایروف یگانه گلی واخوری امروزه را به ثمر رسانید. واقعا هم گل زیبا، چون که بازیگزاری در سطح بلند انجام داده شد. دوستان ارجمند، رستم سایروف بعد به میدان آمدنش حساب را 1-0 میکند و دسته استقلال را به پیش میبرند. در ادامه واخوری دستپروران رستم خواجیف کوشش برابر کردن حسابی بازی را کردند، لیک اما به نتیجه انجام یافت. با همین نتیجه مینیمالی 1-0 استقلال مقابل خوجند ظفر یافت و مراتبه 11 برنده سوپر جام تاجیکستان گردید. در مراسم جایزه سپاری به رستم سایروف که بهترین بازیگر واخوری دانسته شد، جایزه انفرادی تقدیم گردید. در ادامه به فوتبالبازان شهر خوجند نشانه نقره و به فوتبالبازان استقلال نشانه زرین مسابقه و سوپر جام تاجیکستان سپاریده شد. هفته گذشته بخشیده به روز جوانان و گرامی داشتی خاطری استاد ورزش اتحاد شوروی و مربی شایسته جمهوری تاجیکستان سید اکمل مکرموف در قصر ورزش شهر خوجند مسابقه کشادی ولایتی اید به باکس گذرانده شد. در مراسم کشاده شوی این چهاربینی ورزشی رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایتی سوخت و سابقه داران ورزش اشتراک نموده از توجه و دستگیری های حکومت جمهوری نسبت رشد ورزش یادآور شدند و قید نمودند که سید اکمل مکرموف در دوام فعالیت پرثمر خویش در ساحه ورزش و رشد و نمود باکس و تربیت نسل نورس سهمی بی‌نظیر گذاشته است. بیش از 200 نفر مشتن زیر وزن‌های مختلف از ولایت‌های سوخت و ختلان و بدخشان، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و همچنین ازبکستان و قزاقستان در این مسابقه هنرنمایی کردند. مسابقada 250 nafar bokschilar ishtirok etmoqda. ما به این مسابقه از جمهوری ازبکستان آمدیم. در شهر خوجند ما را گرم و صمیمی استقبال نمودند.
дар мусобиқа 25 нафар шогирдони мо иштирок менамоянд ва боварӣ дорем соҳиби мақомҳои фахрӣ мегарданд. имрӯз бокс дар ҷумҳурии тоҷикистон хеле рушд ёфтааст ва боварӣ дорем оянда аз байни ин наврасон варзишгарони хуб ба вой мерасанд. барои истиқболи самимӣ миннатдории худро ба ташкилкунандаҳои мусобиқа мерасонем. бо мақсади мустаҳкам шудани дӯстӣ минбаъд мо варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистонро ба чорабиниҳои варзишии хеш бештар даъват менамоем. мусобиқа давоми 4 рӯз дар сатҳи бениҳоят баланд гузаронида шуд. миёни 200 нафар иштирокчӣ 48 нафар ба даври ниҳоӣ зери вазнҳои 33 то 80 килограмм роҳ ёфтанд. дар анҷом ба беҳтаринҳои мусобиқаи вилоятӣ нишону ифтихорнома супорида шуд. ҳафтаи сипаришуда дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба баскетбол миёни ҷавонони солҳои таваллудашон 2004-2005 оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи мазкур намояндагони раёсати корбо ҷавонон ва варзиши пойтахт ҳузур доштанд. ҳамчунин зикр гардид ки ҳадафи асосии баргузории мусобиқаи номбурда ин кашфи чеҳраҳои нав ва баланд бардоштани маҳорати баскетболбозони ҳудуди шаҳри душанбе маҳсуб мешавад. 5 даста барои соҳиб гардидани мақомҳои ифтихорӣ ва роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ рақобатҳоро миёни ҳам шурӯъ карданд. дар рӯзи аввали чемпионати шаҳри душанбе оид ба баскетбол миёни ҷавонони солҳои таваллудашон 2004-2005 дастаҳои мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 5 ва литсеи рақами 1 сабқат карданд. дар дидори мазкур баскетболбозони литсеи рақами 1 аз ҳариф яксару гардан боло ҳунарнамоӣ карда бештари имтиёзҳоро соҳиб шуданд ва бо натиҷаи бузург ғалаба ба даст оварданд. ҳамин аст ки баскетболбозони литсеи рақами 1 дар ин мусобиқа бо бозии ҷолибашон аз муддаиёни асосӣ маҳсуб мешаванд. ҳамчунин тибқи тарҳрезии барнома дар рӯзҳои мушаххасшуда дастаҳои дигар бозиҳои хешро доир мекунанд. рақобатҳои чемпионати шаҳри душанбе оид ба баскетбол миёни ҷавонони 17-18 сола давоми 5 рӯз идома ёфта ҳамаи бозиҳо дар толори мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии шаҳрӣ рақами 5 гузаронида мешавад. ҳар сол дар кишвар бахшида ба рӯзи ҷавонон ки 23 май таҷлил мегардад мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ роҳандозӣ шуда дар сатҳи хуб гузаронида мешавад. дар майдони варзишии шаҳраки донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳафтаи гузашта мусобиқаи футболи хурд, волейбол ва тенниси рӯи миз шурӯъ шуд. маросими кушодашавии мусобиқа оид ба футболи хурд миёни устодону кормандони донишгоҳ барои дарёфти ҷоми донишгоҳи миллии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва роҳбарони сохторҳои марбутаи донишгоҳ дар варзишгоҳи шаҳраки донишҷӯён доир гардид. масъулин иброз намуданд ки ҳадаф аз баргузории мусобиқаи мазкур ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва дар ин замина таҳким бахшидани дӯстию рафоқат миёни кормандони сохторҳои донишгоҳ маҳсуб мешавад. зафар ишматов яке аз иштирокчиёни мусобиқаи имрӯза маҳсуб мешавад. ӯ омӯзгори факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон аст. мавсуф ҳар сол дар ин мусобиқа иштирок мекунад ва имсол барои ба даст овардани ҷоми донишгоҳи миллии тоҷикистон мехоҳад ки хуб бо дастаашон бозиҳоро доир намоянд. воқеан баргузории мусобиқаи имрӯза як ташаббуси бисёр олӣ аст, чунки мусобиқаи футболи хурд байни устодон ва кормандони донишгоҳи миллии тоҷикистон ин анъанавӣ аст, ҳамасола баргузор мешавад. устодони факултети журналистика ҳам мо дар ҳайати устодони факултети журналистика ҳам як дастаи мунтахаб ташкил кардагӣ ҳастем ва умедворам ки устодони мо дар ин мусобиқа ширкати фаъол мекунанд ва барои сазовор шудан ба ҷойҳои намоёни мусобиқа талош мебарзанд. дар мусобиқаи футболи хурд 18 даста иштирок дошта рақобатҳо то 1 июн идома меёбанд. дар фарҷом ба ҳар кадом дастаҳои ғолиб медалу ифтихорнома ва мукофотпулӣ инъом карда мешавад.
ҳафтаи сипаришуда дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти Мирзоалӣ Вайзфи ноҳияи Восе бо саҳми ҷавонмардони деҳот тариқи ҳашар ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ дар як мавзеи бекорхобида майдони варзишӣ барои бозии футбол сохта шуда бо иштироки масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон, мақомоти маҳаллӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва дигар меҳмонону собиқадорон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. майдони варзишӣ дар мавзеи бисёр ҳам тамошобоб бунёд шуда барои ҳар кадом футболбоз дар чунин фазои кушод бозӣ кардан рӯҳияи тоза мебахшад. дар маросими кушодашавӣ ин майдони футбол қайд гардид ки дар оянда ин мавзеъ бо дастгирии Федератсияи футболи минтақаи Кӯлоб ба як базаи тамриниву баргузории мусобиқаҳо барои дастаҳои Лигаи футболи Тоҷикистон табдил дода мешавад. дар рӯзи аввали ба истифода додани ин майдони футбол аллакай бо иштироки тимҳои деҳоти ноҳияи Восе мусобиқаи футбол оғоз гардид ки дар ин ҳамоиш шумораи зиёди дастаҳо бо ҳам майдондорӣ карданд. мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Восе ва Федератсияи футболи минтақаи Кӯлоб дар ин ҷо як чорабинӣ бо иштироки 16 дастаи деҳоти атроф ташкил шудааст ва мебинем ки сатҳи баргузории мусобиқаҳо нисбат ба солҳои пешин хеле боло рафтааст. воқеан ҳам дар байни ин ҷавонон, ин наврасоне ки дар ин мусобиқа ширкат мекунанд хеле истеъдодҳои хуб ҳастанд ва мо боварӣ дорем ки ин барномаи рушди футбол дар деҳот ба пешрафти ин намуди зебои варзиш дар деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад ва саҳми худро мегузорад. зимнан иттилоъ дода шуд ки чанд сол муқаддам мавзеъи мазкур умуман барои баргузории мусобиқаи футбол мутобиқ набуд ва марҳила ба марҳила дар ин макон сокинони деҳоти мазкур корҳои созандагиро идома дода аз масофаи дур ҳам хати барқ кашиданду ҳам майдонро бо оби ирригатсионӣ таъмин карданд. шароитҳои фароҳам гардида барои сокинони як деҳоти дурдаст боиси ифтихор гардида бо як шавқу рағбати зиёд ҳамарӯза ба варзиш ва солимӣ машғул мебошанд. иттифоқӣ ва майлу рағбати созандагӣ ба сокинони деҳаи Чорбоғ имкон фароҳам овард ки онҳо ба бунёди чунин як мавзеи зебо ва манфиатовар машғул шуда бо гузашти як давраи муайян соҳиби майдони футбол шаванд. сокинони деҳоти мазкур дар ноҳияи Восе умед бар он доранд ки бо қабул шудани чунин як барномаи мукаммал аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон футбол дар байни наврасону ҷавонони деҳот зиёд гардида ин риштаи варзиш дар деҳоти мамлакат аз ин ҳам бештар рушд меёбад. мусобиқаи мазкур бошад давоми як ҳафта идома мекунад ва дар ҷанбаст дастаи ғолиб ва дигар ҷоизадорон бо мукофотпулиҳои дастандаркорон қадрдонӣ карда мешаванд. боиси фараҳмандӣ ва сарфарозист ки зуд миёни насли наврас фестивалҳои гуногун гузаронида мешавад. имсол маротибаи нуҳум аст ки лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд бо сарпарастии ширкати Тисел аз рӯи низомнома дар ду марҳила дар ҳама минтақаҳои кишвар гузаронида мешавад. дар марҳилаи аввал шумораи номаҳдуди дастаҳо ширкат варзида миёни онҳо 16 дастаи беҳтарин аз рӯи се сину сол 7, 9 ва 11 сола ба даври ниҳоӣ роҳхат ба даст меоранд. ҳафтаи сипаришуда фестивали номбурда аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе оғоз гардида то охири ҳафта дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восе, шаҳри Бохтар, шаҳри Хорух, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Ашт, ноҳияи шаҳри Нав, ноҳияи Ёвон ва шаҳри Ваҳдат дар садди хубӣ омодабошӣ гузаронида шуд ки теъдоди зиёди кӯдакону наврасонро ба масофи ҳам овард. 30 апрел дар варзишгоҳи Душанбе аренаи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе маросими кушодашавии фестивал бо иштироки намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, ширкати Тисел, намояндаҳо аз Лигаи футболи кӯдакону наврасон ва дигар меҳмонони фахрӣ баргузор шуд. дар варзишгоҳ ҳам шумораи бештари кӯдакону наврасон ҷамъ омада буданду тибқи тарҳрезии барнома бозиҳои гуногуни футболиро миёни ҳам бо як шавқу шӯри беандоза иҷро мекарданд. ҳамчунин пеш аз баргузории мусобиқа ба нафароне ки шавқу ҳаваси довар шуданро доштанд курсҳои махсуси доварӣ ташкил ва гузаронида шуда ба онҳо сертификатҳои дараҷаи Д тақдим карда шуд ки минбаъд роҳи онҳоро дар ин пеша боз хоҳад кард. дар идома аз ҷониби дастандаркорон аз рӯи барнома ба 200 нафар иштирокчӣ бозиҳои ҷолибу шавқовар гузаронида шуд ки ин то ҷои меҳри ин намуди варзишро дар замири кӯдакону наврасон бедор хоҳад кард ва ҳамин буд ки ҳар кадоми онҳо бо амалҳои ҷолиб аллакай нозикҳои варзиши рақамияки сайёраро аз худ карда буданд.
کاروان فستیوال لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان تحت عنوان فوتبال به نزد شما میآید به شهر کولابی ولایت ختلان هم رسید. در ورزشگاه مرکزی شهر بیش از 20 دسته از منطقه کولاب فعالانه از روی 3 سال در فستیوال شرکت ورزیدند. در مراسم افتتاح فستیوال مذکور هم اطلاع داده شد که تا به دور نهایی مسابقه بازی‌ها میان 3 سال برگزار می‌گردد و غالبان هر یک سال از جانب کمیته تدارکات معین کرده می‌شوند. یادآور می‌شویم که این فستیوال در شکل مسابقه روزهای استراحتی در میدان‌های فوتبالی 10 شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب برگزار گردیده. در این سبقت‌ها کودکان و نورسان که باری نخست به این رشته ورزش جلب شدند به هم آورده می‌شوند. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان با نقشه چرابینی‌های فدراسیون فوتبال جمهوری و لیگ کودکان نورسان فدراسیون فوتبال به نزد شما میآید سر می‌شود. امروز خوشبختانه در تمام جمهوری رفته ایستاده است. این با سرپرستی شرکت سیل دستگیری کرده می‌شود. فستیوال در 3 سال یعنی که سال 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله و 10 ساله، 11 ساله شرکت می‌ورزند. فستیوال مسابقه دوامی 1.5-2 ماه دوام می‌کند. بعد از 1.5-2 ماه باز بازی‌های نهایی این فستیوال رو جنبش می‌کنیم. ضمناً در این فستیوال برای اشتراکچیان مشق‌های گوناگون این رشته ورزش تلقین کرده شد. برخی از این کودکان اولین مراتبه در چنین همایش‌های ورزشی شرکت می‌ورزند و امید دارند که من بعد در این رشته ورزش تمرین کرده فوتبال بازی کسبی می‌شوند. طبق اطلاع مسئولین لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی‌های دسته‌بندی فوتبال بین نورسان در دایره برگزاری فستیوال تا آخر ماه ایون سال جاری ادامه می‌یابد و بهترین دسته‌ها از روی سن و سال معین شده با مدال و افتخارنامه سرفراز گردانیده می‌شوند. در فرجام روز اول فستیوال هم از جانب لیگ کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان به مربیان دسته‌های منطقه کولاب لوازمات ورزشی از قبیل توپ، توری دروازه و لوازمات تمرینی انعام کرده شدند. فستیوال نامبرده میان کودکان و نورسان ناحیه بوسه هم خاطرمان و جالب سپری شد. در مرحله منطقوی فستیوال در ورزشگاه ناحیه کودکان و نورسان از ناحیه‌های بوسه، حمدانی و تیمور ملیک و هم آمده خرسندانه از این اقدام لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان خوشحالی کردند. مراسم رسمی گشوده شوی چوربینی در حضور اشتراکچیان با تمنیات‌های ادانه عاید جلب دایره وسیع کودکان به بازی فوتبال و رشد من بعد این رشته ورزش در کشور با خرسندی استقبال کرده شد. قابل ذکر است که فستیوال مذکور در ورزشگاه مرکزی ناحیه بوسه به نام تیشا اسماعیلوف راه اندازی شده بیش از 100 نفر کودکان و نورسان را به هم آورد و این چوربینی واقعاً هم به عید حقیقی کودکان و نورسان مبدل گردیده بود. محمد جان حکیموف از زمره خردترین اشتراکچیان مسابقه محسوب شده الکی به دسته نورسانی تا 6 ساله هلبوک ناحیه بوسه شامل شده است و به این رشته ورزش میل و رغبت زیاد دارد. در قطار محمد جان دیگر نورسان نیز فوتبال را همچون ورزش برای آب و تاب بدن و همزمان همچون کسب برای خود انتخاب کرده پیوسته در چنین مسابقه ها شرکت می‌ورزند. در پیش خود مقصد داشتم که فوتبال بازی بهترین دنیا شوم و مثل محمد صلاح، البته با کمک مربیانم. هفته گذشته کاروان فستیوال فوتبال به نزد شما میآید به شهر و ناحیه‌های منطقه باختر هم رسید. با مقصد رشد و رونق فوتبال میان کودکان و نورسان و اجرایش به‌واسطه برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان از جانب لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان تحت عنوان فوتبال به نزد شما میآید در ورزشگاه جوانی شهر باختر راه اندازی گردید. در فستیوال نامبرده اشتراکچیان از شهر باختر، ناحیه‌های قبادیان، عبدالرحمن جامی، جلال‌الدین بلخی، دوستی و ناحیه دوردستی ناصری خسرو به مسافت هم آمدند. امروز در شهر باختر فستیوال فوتبال به نزد شما میآید برگزار شد و ما از ناحیه کشانیام به اینجا آمده در فوتبال اشتراک کردیم. من میخواهم که در آینده به مثل بازیگرانی مشهور دنیا مثل سون خمین بازیگری خوب شوم. باید گفت که در چوربینی امروزه زیاده از 200 نفر کودکان و نورسانی از 6 تا 11 ساله شرکت نموده، میانی هم از روی طرح‌ریزی برنامه فستیوال بازی‌های گوناگون و جالب را اجرا کردند. طبق اطلاع مسئولین چوربینی در شهر و ناحیه‌های منطقه باختر ولایت ختلان تا آخر ماه ایون ادامه کرده در نظر است که در همه مرحله‌های آن زیاده از 1500 نفر کودکان و نورسان فرا گرفته شوند.
کاروان فستیوال فوتبال در میان هفته به شرق کشور انیخترش به شهر خاروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم رسید. کودکان و نورسان شهر خاروغ، ناحیه‌های اشکاشم، رشتقلعه، روشان در فستیوال مذکور اشتراک کردند. از فرهمندی و شوق و ذوق نورسان با یک مراتبه نظر کردند ما خود درک میکنیم که ورزش رقم یکی سیاره در این منطقه بلندکوه کشور خیلی زیاد است. محض برگزاری چنین فستیوال ها باز امکان میدهد تا نورسان هرچی بیشتر باز به ورزش روی بیارند. قسمت زیادی مربیان هم در پیش خود مقصد گذاشتند که در برابر پسران همچنین دختران را نیز در آینده به این رشته ورزش جلب نمایند. زیرا دوامی سالهای اخیر فوتبال میانی بانوان نیز رشد کرده الکی بین سن و سالهای گوناگون چمپیونات های مختلف در حدود کشور گذرانیده می شود. در شهر خوجند هم فستیوال با یک شکوه و شامتی خاصه دایر گردید. کودکان و نورسان هم صبح بر وقت الکی در ورزشگاه شهر جمع شده از روی برنامه طرح‌ریزی شده فستیوال سرگرم تمرین‌های گوناگون بودند. همچنین در ادامه ابراز گردید که به خاطر عمومی گردانیدن ورزش میان ساکنان کشور از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در روزهای بعدی نیز دیگر مسابقه‌ها به طور گسترده براه مانده می شود. یادرس می شویم که بعد جنبست مرحله ابتدایی فستیوال با اشغال نمودن جای اول دسته‌های غالب در مرحله نهایی این مسابقات که در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت می ورزند. قابل ذکر است که لایحه لیگ فوتبال کودکان و نورسان تاجیکستان تسل فوتبال به نزد شما می آید. یکی از بهترین لایحه‌های عمومی فوتبال از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا در قطعه اعتراف گردیده است.